kan jote paju daun paju kebai buntun kok tasik merungki paju kapi tenggang keluar di mana-mana bener dujak tanah madu repok tapok dadi genteng gunung ikut gengkuk dadi batah dadi bator dadi peregi apa sedak baju fakafarad bi an umillah pakufur nikmat Allah orang Madura ko angko mon suruh acara ning yada magi arek corai bas labas angko sampai gubernur Bahadabu gubernur Jawa Timur Bahadabu orang Madura sakti capok pada penyakit jadi ada sakti hilang ke arek bengal ke suwe buruh monggo laku ni binin buan ya ampun walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la subhamaul bahri gadaka wa ku orang beremah cek saking acopa kaing tasik ring bini surga cek saking acopa kaing tasik aing tasik nacen taber wah dari saking radina mun ring bini dunya lepa bagalar lepa depan memes ro memes amanda manopo saparo tak doh tak tahan aja tahu aja nyongok gitu lagi amanda manopo sawaan gue lebur ya geng gula doh ya Allah Rabbi lerat ngarat geng tak bisa madar Allahumma shalli ala Muhammad apa makin ratin mon bidat dari suar bidat dari dunia ni kan tak bisa dan sampai matabar aing tasik tak bisa saja paling gun res beres butun deh tambahi coba beceng langsung letup keluar sekin ada apa magi butun sangka sengi ngagi bau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin. Wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal amin ya mujibas sailin. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong majlis keluarga telum karai, majlis keluarga telum somper pajung, majlis keluarga rosong pondok pesantren Nurul Jadid, tor seteja keturunan dari Bani Syarqawi juga hadir, ajunan Kiai Bahrul Rosi minangka sesepuh dari kegiatan siang hari semangken, seteja durriyah dari juk korseh mangkan dan gulai patoju korseh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON, panitia penyelenggara terutama komunitas kepemudaan, saya ketuai sarang saya nyelen aing
kenyek kempakun tak lem-lempo norok kabeh bener yang laki norok kabeh Setaja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari semangken kita bersama akompol istong majlis seinsyaallah penuh barokah. Acara Kak Dinto minangka ngahaul angin abek leter nih entana lebaran ya takut roh ibu bawa binian roce panitia wajan gula sabak kas peneva sabak din nadu jan raja gula nih Ari semangken Kak Dinto peten gaula sarang ajunan mabeda acara haul dari pujuk korseh kota bejuk korseh yang menurut napak tilas sejarah ipon jaipon Ki Buru Abtina sempat mendengarkan sekelumit bahwa beliau Kak Dinto keturunan dari pujuk Abdul Kidam si Astana bede larangan pujuk Abdul Kidam Kak Dinto para Rabu epar dari pujuk Abdurrahman Rabe karena pujuk Abdurrahman Rabe Kak Dinto tak andi potrah maka kemudian Kak Dinto pah muntut epar epon pujuk Abdul Kidam dan dari pujuk Abdul Kidam Kak Dinto pas andi potrah banyak termasuk engki Kak Dinto pujuk Abdullah Batu Ampar Timur maka kemudian tumbuhlah generasi-generasi yang luar biasa termasuk engki Kak Dinto Sultan Abdurrahman seteti bupati pertama si beda isu menep leres engki eki mi oning epak gula termasuk keturunan Judul Kidam karena kopur nemba gula beda rabe jadi gula uning karena nikai fatihai menolok berarti gula entar ke kantoh entar ke pujun tibi kengki ijong ngobi apa lemari beki cabi senap ente ki jongo akhirnya ente kan apa lemare apa mon kita mare tak usah habis berarti gratis ente ki jongo tak kau beli beki mon beki tak boleh keluar pulih gua kayak ngenjek cara beda amplop yang tepes masa tepes bon mari bon nanti berarti mangken alhamdulillah gula mangken la karela aku nah ya habisnya lah tak usah bon bomon gula mon tak usah oh tahu wes lah bon kita lanjut gi para Rabu abdina eston ada oning pas herejuk korse panika buru oning semangken dan ternyata Ki Buru Abtina mireng kabar akati Kak Dinto bak semua tak kerjat ning dalam ateh bahwa ternyata Kak Dinto adalah keturunan pujuk Abdul Kidam juk korse pasera semenjuk korse gitu nukoya Allahu Akbar mak pahalu gulu aki nukoya an nukoya hingki ini Kak nukoya oh nukoya sanika beda kemiripan dengki beda kemiripan kita cuma berharap seteja si hadir Kak Dinto potona pujuk kotu nerosaki lalampana pujuk karena terus terang para bapak para ibu Sayyidina Ali minabi tak kalepa pernah adabu an-nasu min jihadit timsal akfa'u abuhum adamu wa ummuhum hawa'u fa iyyakun fi aslihim syarafu yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u
manusia Kak Dinto para Rabu dari segi derajat Kak Dinto sami derajat. Abuhum Adam wa ummuhum Hawa. Apaan pada Nabi Adam, ummina pada ibu Hawa. Fa iyakun fi aslihim syarafun, mun andi juk bujuk bagus, mun andi juk bujuk mulja, yufakhiruna bihi, sebisa orang panika topoton membanggakan diri kepada asalnya itu. Dek gajuk bujukun gak dintoke ngain fatinu wal ma'u, pada ika kebai dari celot, pada ika kebai dari aing manih. Tenti ketoron apa serak bisaos, pada ika kebai dari celot, pada ika kebai dari aing manih. Makanya kaula ajunan tak patot abek gak dinto mong sombong podan ketoron apa serak kecuali, nah pada kecuali ini gitu, kecuali nak foto nagak dinto bisa rosaki lalam panah pucuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa-apa para bapak para ibu, Kak Dinto seepa polong ku laku, seepa polong antara nak foto na ben bengesepona. Kak Dinto kotu beda setong frekuensi. Tetimi Nabi beda setong frekuensi, beda setong lalampan si asampung ben bengesepona. Kak Dinto paku ni papolong ku laku pada masuk surga. Amin. Bila Kak Dinto tak ada frekuensi na, tak ada kelakuan sepung nyampung ben pujuk na, maka bagi pujuk Kak Dinto para Rabu repot dia sing ngakon na. Nabi Ibrahim kan sabanika para Rabu. Sampai Nabi Ibrahim ausul, karena Nabi Ibrahim Kak Dinto sarang Allah peteti imam. Nabi Ibrahim diangkat Kak Dinto iwisuda sarang Allah ibadati imam. Kemudian usul Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati, katipun apa topoto abdina bekal dadi pemimpin juga. Qala la yanalu ahadidz zalimin, tang janji dia tak kira tepe kareng orang dolim. Apa dolim Kak Dinto? Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Abah panika teti potona bujuk, tapi ternyata tak ngereng lalampana bujuk, bahkan sak ngarosak lalampana bujuk, nika berarti zalim. Berarti mun zalim tak milo ka janji, mun bujukun mulja ka baba tak kira norok mulja. Mangkane beri contoh para Rabu dalam Al-Qur'an Kak Dinto nak foto bagus Kak Dinto bentuknya adalah berbentuk doa, tapi Nabi nak foto singet nenget Kak Dinto ngangkui adatul lil hasr, ngangkui innama. Tapi mau nak foto bagus doa kapi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas salihin dan lain sebagainya. Tapi Kak Dinto Nabi nak foto senget nenget fitnah, Kak Dinto tak usah repot, langsung ngangkui innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Pasti dunia nabaan anak nabaan jadi fitnah ujian, tak usah pentah langsung fitnah, tak usah ngajuaki proposal kan keluar fitnah, tak usah repot mau nyari contoh fitnah Arya sini gini tak fitnah kepi sembian norok pengajian mangken anak rumah terganggu bulan anak kan ujian. Sembian apa jeng melarat sehosoah karena ganggu anak kan ujian. Apaan apa jeng ternyata anak langsung masuk ke dalam sarung kan ujian. Coba cok tempat kudu geng terotawa ke asal lah. Bener gitu. Apa bener mata bener ah. Kalau meruku nah. Kudu keng terus tahu ke pabrikan. Lah mun ajunan agak semangken Kak Dinto hadir Kak Dinto. Gelanon. Tahlil mulai gelak. Tapi dia dak haul dapat tilas sejarah.
Kak dinto pas keng niat Apollo ngaben pujuk ku laku ning swarga. Syarat aku tu pada iman, satu frekuensi. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Puru alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang seiman, benak poton pada iman, satu frekuensi berarti. Pujuk ni iman, pujuk pejeng, pujuk na ladinin umat, nak poton pada ladinin umat, pur alhaqna bihi dzurriyyatahu. Papolong aben kok jiria. Toboton na jiri long papolong aben kok. Ibu polong besera, ibu polong ben pujuk nguk laku iswarga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Engkau tak rang orang nak amal lah. Bila le bagus bila saya bagus, enja kau tak rang orang dah. Keng bingkok ipa polong ah. Ipa polong dalam arti apa? Pada masuk swarga. Maaf, apolong belum tentu berarti sekamar. Jelas? Ajudan mangken ke tu apolong ben kiai, keng alhamdulillah ni ka kiai boleh tas pangkung. Ki buru deurna man nyaman keng kau tak ngabada tak kau pegel mbian. Mbian gini kawon. Wis kan? Apolong. Setong majlis keng keneng na tak bada. Mangkan nama Nabi ajunan gak ditu bada kiai adua manter masuk swarga apa reng Gusti Kanjeng Nabi make tela ngoca amin pegak daerah tak kira polong. Mun apolong ning majlis swarga pada masuk swarga keng keneng nah tawon. Boh, ayat akan jelas ke muslim. Napa ayat? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa orang yang taat ke Allah, siapa seorang yang taat ke Rasul, maka orang-orang jadi ban Allah bakal ipapolongah apa orang-orang selama diberi nikmat ban Allah di swarga. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin ipapolong. Tapi jepon ulama sekocak mak akak dito walaisal muradu bil ma'iyah al ittihad fi darajah wala mutlaqal ishtirak fi dukhulil jannah. Seka maksud along bolong banika beni pas setong kenengan beni pah bereng masuk surga nah kemudian anapa derajat tak pada ibadah tak pada. Allahumma shalli ala Muhammad. Mbian abolong guna ku biju korse kornoro dalam bana abolong majlis swarga giya keng kenang na tak pada keng mun pada kenang na setong kamar ya pada tak pate nyaman giya debu na Gus Bahar ya mun masuk swarga tak turu abolong aban Mbah Mon awan apa jangan ya deremo nandi bidat dari yadan bade Mbah Mon ha gelo jadi sambian makelah Magera Nobel sekali. Cak minta anak polong sarang emban, sarang gebasiram pon ra, tak nyaman ra. Ajunan dibeli bidat dari pampa, bah beda emban, tiga lain kamar saos. Ini kan betul kan? Oh iki, bah melolowak mata wa apolo keben Kanjeng Nabi bu, tekil lu tak nyang. Allah, di nekor pada masuk surga boy. Amin. Iki, toh jaminannya sama kok. Apa jaminannya? Jelas Allah tibi si ada bu sahih a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Engkau jadi aki katang kabula ikan di tang kabula segus bagus ma la ainun ra'at nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udhunun sami'at nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga wala khatar ala qalbi bashar nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Sepentinglah ni kawan. Teti paling mah bener swarga luar biasa tak ning pah beding akiban kending ria. Nik bini ni leri ya. Tak iya. Monggo laku nik bini wan ya ampun. Walau tafalat fil bahri wal bahru malihun wa la asbaha ma'ul bahri ghadaqa. Wa ku orang beremah cek saking acopa kaing tasik ring bini swarga. Cek saking acopa kaing tasik. Aing tasik nacen taber wah dari saking retina. Mundring bini dunya lepas bagalar lepas depan memes ro memes amanda manopo saparo tak go tak tano aja tahu jo nyongok gitu gue ke amanda manopo sawaan gue lebur ya geng gula aduh ya Allah Rabbi lerat ngarat geng tak bisa madar Allahumma shalli ala Muhammad. Apa mageler tin mon bidat dari suar bidat dari dunia ni kan
tak bisa dan sampai matabar aing tasik tak bisa saja paling gun res beres butun deh tambahi coba beceng langsung letup keluar sekin oh ada apa magi butun sangka sing ngagi baun alhamdulillah keng mun nak kena gini nganik kan nih kan nak gini kan ring sekolah ki endetung jolonan jauh lesoh pai siom nak kena apa nih kan seger boleh lo jelo nyaman guru pokon je ngele kasih setin na guru alpo pak pon rarabu sebutan gulung jakin nikmat napa pun itunya nih napa congocong illa mataul gurur wakun wah tak bisa dan kesenangan yang menipu bener gitu kesenangan yang menipu pese ibu ampu aki dak mari barin mayu ampu aki pesen bro nalikan benyaring mati asep sapro mayu ampu aki pesena gajah ngomong mandina lilawi nali rojul dari posa masya Allah ketopak keluar serapi keluar ajam laki pate embi dok karin embi sape dok karin sape aduh bade si atutuan jangan mimpi suruh nginum landon kapur haram kok mare aku nginum landon kapur kuda iki minum landon kapur iki punten ongkuan minum landon kapur kuda angak nih are beni tampon koron area aduh payah area patak ning patik si bobo aduh ya Allah marah ini ngaki apa setak meriah di barin mon pah bade kiai di barin pas telocor debu sorong ngontal belikir acor ayontal dari bor dari ngitek kene hujak setin jompok ngabi to segeme ring mati sebulan bade sedua seket ge dojen dua sek ing dua seket tahu dina sakuni jan dina jan sakuni badai ten guleng isen pengajian di Benggalan pah debu senika gak ditote yu maki bangaan ro demen bedereng mate ge yang alhamdulillah bah oleh rang-rang ijo teh yu maki rang-rang ya mon bade nikmat ta syukur wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah beri perumpamaan pada setong disa nika aman, disa nika tentram, rezeki keluar dari man gak aman. Duh ternyata apa kufur nikmat orang di sana tak pati nyokori nikmat dibudin bi Allah Ta'ala beri rasa lapar beri rasa takok gara-gara kelakok natibi Indonesia ni kurang beremah keng ayat bani ayat Mekah ben Madinah ning tafsir keng gula mikir Arya beda korelasi ben Indonesia ni kurang aman beremah aman mak bisa mungkin PPKM mak beda pengajian kurang aman aman gula malam ngisi pengajian ningi Perak Kalimas Sorboja aman dan apa ada dan apa sepenting jangan penjeraman sama maskeran kok manu kayak ke atas panggung buka wi gula apa wapi dah tua maskeran benaran buka wi gula ya pidato gula wah kurang aman aman tentram rezeki datang di mana aman Indonesia ungguan apa sedak baju kan jete baju daun baju kebai buntun kok tasik merungki baju kapi tenggang keluar di mana-mana bener dujak tanah madure pok tapok tadi genteng gunung ikut ganggu tadi batah bator jadi peregi apa sedak baju fakafarat bi an'umillah pak kufur nikmat Allah jadi beriin sehingga rezeki kun pese mon bedi pese beni rezeki mon sehat beni rezeki lancang umur beni rezeki mon pese puru rezeki capok punya mate ada pesena sabada mah ngaraban pangeran ni dabui kapiaki pesen jong mon setejong mabuk mon dibeureun mabuk fa'adaqah Allah libasal ju' ekonomi tak pati nyaman makin butan wal khauf takok ngitek ni dari saking ngitek kapi saya laku ni bener
mangkan namun beda syarat Islam lakonin mun sambian tak bisa lakoh masalah khilafiyah embian jak ngocaen mun bilan beda orang bini embian pahadar jadar bi embian cokocoh neng setia jiria oleh pajadar kapi kan beda YouTube geruang kalau pakai cadar wanita itu madhabnya Imam Syafi'i, kalau tidak pakai cadar itu madhabnya Imam Hanafi, kalau pakai masker madhab Jokowi kan beda dengan YouTube bodoh ada madhab Jokowi beda madhab Imam Syafi'i beda kepilih ya madhab Imam Hanafi bodoh ada pakai kayak laken acadar gitu. Allah orang Madura ko angko mun suruh acarok ning yada magi arek corai bas labas angko sampai gubernur Bahadabu gubernur Jawa Timur Bahadabu orang Madura sakti capok pada penyakit jadi ada sakti hilang ke arek bengal ke suweb buruh yo karena buruh suruh vaksin mari vaksin ada tako padahal jarum ini gini tapi mau ke arek bengal kesuntikan tako termasuk engkau pun tebangnya pokol gula takut nggak balik aja kita vaksin nih ngajak tore mana vaksin jak mari mana vaksin kakao ya males sama ngitek haram ngitek nih acorak mah ajak makijat kursi sebu sebelum disuntik